Hey guys, comment nou ye? Ça c'est la reine Gigi. Mde vle explike nou de vlog sa. Sa son vlog kote mdap jis pale epi tou mdap moutre nou ke mtale nan Goodwill pou mfon donation. Lepi souvan len nou gen bagay ki nou pa bezwen ankor, ti moun yo pa mette yo ankor ou bien mpa mette yo ankor, au lieu pou mjete yo, toujou al donate li nan Goodwill. Ok guys? So mde jist a fè ti vlog sa epi tou mdi kon sa bam ajoute l avèk audio sa pou nou. Alright guys, enjoy video an, pa bliye abone epi tou pa bliye depi nou gen kek kesyon pou mwen pou nou kite yo an ba video an. An nou komanse nan video an. Bye guys, enjoy! Hey guys, koman nou ye? Sa se la reine Gigi ki vini avèk an nouvo video pou nou. So, an pil nan nou tap mandem, yo pal bay nou kob lan chak mwa, komanse July 15. Nou pa wè ki sa pou nou fa avèk kob lan, nou vle opt out, ki sa mpense, ban nou kek lide nou ka fe avèk kob lan. So hey, vin sa video sa pou nou, ok? So, ki sa ou ka fe avèk kob lan ya bay chak mwa pou ti moun nou yo, ok? Nou mandem idem, so ma bay nou idem, ok? So, gen plizye bagay nou ka fe avèk kob lan, gen plizye bagay nou ka fe, ok? So, preme bagay, si nou santi ke nou vle opt out, nou pa vle pon kob lan, ok, nou ka fe sa, men gen plizye bagay nou ka fe avèk kob lan, ok? Nou bal komanse la. Ok, map ban nou kek topic nou ka kom si pou jist ban nou an ide, ok? So la, premye, balan nou ka fe avèk kob ya bay nou chak mwa, se ouve an savings account pou pitito, ok? Rezon fèm di sa, nou tout pala pou an pil dan, ok? Ou toujou vle gen yon bien pou pitito ke pitito ka itilize li demen. Le ou pa la. Ou kompren samdou lan? Chak man, si ou gon ti moun ki gen, bon exemple, si ou gon ti moun ki gen 3 an, ou deja konen yo te di kon sa yap bay $3,600 pou ti moun sa. So, sa vle di, chak man, yap bay ou $300 pou ti moun nan. Ou sev $200, ou kenbe $100 nan pochou. Sa son bon ide, right? Sa son, ou kenbe $100 nan pochou, ou achete gen bezwen ti moun nan. Soit se manje, soit se rad, ti moun nan toujou bezwen rad, ti moun nan toujou bezwen manje, ti moun nan toujou bezwen soulier, tout bagay sa ou sandal, ok? Deuxième, bagay nou ka fe avèk kob lan, fe yon life insurance pou ti moun nou. Ou bien pou tèt pou, ok? Matter of fact, ou ka fe life insurance pou ou mèm avèk ti moun sa. Ou ve yon life insurance pou ou mèm avèk ti moun sa. Rezon fèm fè sa, paske an pil fwa, le gen yon problem, kom si, ou konen mba temre mi pale de ba sa, le pi souvan se ket yap mande pou yo enterre moun yo. Ou kompren sa fè mal. Pou jan Haïtien travay di, pou jan nou travay di nan peyi an, konya la ou vin tombe ba sa yo, ou pa la, se ket yap mande pou ou. Come on. Troazem bay nou ka fe pou ti moun nan, se rouve an Roth IRA. Sak Roth IRA an. Sa se an kawant ou mette kob sou li, mkwe chak 2, 3, 6 mwa ou mette kob sou li. Mba fin konen non, paske mwen men ma fe research sou ba sa yo. Ou mette kob sou li, epi tou, sa se an kawant ke ou ka itilize le ou pral retire, ou bien le pitit ou pral retire, ok? Ou itilize kob sa pou ti moun nan, pou li ka genyen le li pral retire. Toujou try pou nou pense pou nou kite on bien pou pitit ou demen. Se sa ki pral cause pou ti moun nan pa nan soufri, pi pou l pa nan mize le ou pa la, ok?
On lot bagay ou ka fe, se investi nan stock. Gen pil stock kon ya la ki show nan maman. Ok? Ou supposé acheter le li ba, epi tou ou investi kob ou, paske le li pal grandi, wap grandi tou kob wap monte, wap ouve en stock pou même avec petit ou. Ok? On lot conseil, on lot ba map di nou. Ti moun yo nan vakans kon ya bay nou kob lan chak ma, menen ti moun nan soti. Si ti moun nan te nan virtual school pou ane an, ti moun nan chak jou li la kay lan, li pa fe anyen, menen ti moun nan soti. Sou Florida, gen Disney World, gen Sea World, gen Aquatica, gen Epcot, gen Magic Kingdom, gen Universal Studios. Investi! Ya bo kob sa chak mwa. Ache yon annual pass pou mèm avèk famil lan. E pi tou nou gen yon ane pou nou vin vizite Florida. Pou nou vizite ti park sa yo avèk ti moun yo. Investi nan ti moun yo. Fè ti moun yo santi yon lot vi. Like, fè ti moun yo santi ke kom si, wow, lem te ti moun mèm te bien aje avèm, papa mte bien aje avèm, papa mte bom tout sa mvle, paske kom si li te fè malez. Lem te piti, mpa jam pantan pou anyen, paske maman mak papa mte toujou make sure mte bon, yo te toujou tan kou fè kem kontan. Ou wapon? On lo ba ou ka fè pou ti moun nan, investi pou fè an account pou li ka use li li pan nan kolej. Ok? Mde gen non account sa oui men bliye li. Ou ka fè an account pou ti moun nan, li pan nan kolej, li pan kob sa pou li ka use li pan nan kolej. Ok? Gen bank tou, paske yo konon ouve bank account sa pou ti moun nou an li pan nan kolej pou l'utilize, mkwa yon met yon interes sou li. Ok? So, yeah guys, gen plizye bagay ou ka fè avèk kob sa. Men mon business ou ka ouve ou kite l pou petit ou, lò pa la demen. Toujou di moun konsa ke nan la vi sa, ou ka travay avèk moun we, yes ou ka travay avèk moun, men ou gen plis avantaj lò travay avèk tèt ou. Paske se ou men ki boss tèt ou, ok? Si ou gen problem la, God forbid, ou pa ka ale travay pou 2-3 jou, konen job ou asire paske se ou men ki boss tèt ou, pa gen moun ki pal di kon sa, hey, paske ou te pon 2-3 jou, m'oblije revoko, m'oblije kite ou ale paske ou pa de la pou 2-3 jou, lem te bezwen, ok? Ouve pop business ou. Ouve pop business ou, ache a for revan, ou bien si son ba ou reme fè cheve, si ou reme fè manje, van manje yo, ache bagay pou fè manje. You know, investi nan tèt ou, investi nan tèt pitit ou, ki ton bien pou pitit ou demen, fè pitit ou enjoy vili. Ou revan samdou lan, paske nan la vi sa, se memories ki konte, ou revan? Se tout sa Sorry guys, mde vle montre nou Dotion Center an Kissimmee. So, la map pull up, evito nou pal wè map retire bagay yo, map metel nan kart lan. Le ou fin fè donation nan, yo bon resi, so ka plen tax avek li. So yeah guys, on nou retourne back nan video. Ou enjoy avek famil ki konte. Like ti moun nan remek, le wap fè ti jesay wave li. Ou konpon ou menel soti. Mem le wap se pou ti moun nan pa bezon kon sa kon ya. Men demen la pa presye sa. Paske la ap di wow. Maman male, papa male, pito yo kiton bien pou mwen. Kon ya m pa pase mize. Ou konpon? On lo ba ou ka fe tou. Men epi ti tou shopping. Paske ti moun tou job grandi. Se men sa ou ka we ti moun nou gen. Li mette size de jodi on exapman bo. Semen sa wè ti moun nan mette size de, nan de semen an kwa ti moun nan geta nan size 5. Benen piti tou shopping, ki te chwazi rad li vle, fè kel kontan. Mette $200 nan account li, $100 menel shopping. Ou koman samzo lan?
So yeah, mte juste ve ban nou kek topik sa paske nou te envahim avec message. On m'pa vle pran kop sa, ki sa pou m'fè? Da. So m'di bon fon video tout court pour nou ka pale de ba sa yo. Ok? Si nou eme lem fè video sa yo pou nou, pa bliye abone, pa bliye pese ti cloche, so lem poste video sa yo nou pa rate yo. Ok guys, epi tou nou konen na description box lan, nou pa jwen 3 rabè. Premier rabè an, si ou vle try Amazon Prime pour free, pour 30 jours ou kapab, wap jis pese premier link lan. Deuxième link lan, si ou remen jan Amazon fonksyonne avou, ou vle gen Amazon Prime pour tout temps, depo gen full stamp ou bien EBT, wap jis pay $5.99, wap pese deuxième link lan. Troisième link lan, si ou vle try Amazon Prime Video, ou bouke avec cable, ou vle ese Amazon Prime Video, ou kapab klike sou link lan. Pour 30 jours, wap utilize li, sou remen jan liye, wap tou subscribe pour gen Amazon Prime Video pour tout temps. Ok guys, ça c'est la reine Gigi qui te vini avec un vidéo pour nous. M'ta souhaite que nous remen vidéo ça. Passez une belle journée, une belle nuit, un bel matin. Par contre, il y a koto. Bye guys, love you so much. Bye.